angithi ubafu uboshiwe Mm. usesisebenza. Mm. Lo mfana lo waboshwa 3 weeks. Uthe bebuya usebuya manje siphamisela iy'thupha manje useshiya inombolo wara 10 useqashiwe wena ngaphakathi. Bafo khona lento ethi uyintshumentshu bafo. Mm. Uyayibona lento angathi like i-screwdriver. Ngiyabona. Yes. Inamadlebe la. Ime kanje. Ubafa akhiphe yona. Akaboni lwangithi. Akhiphe yona ubafo amuthi nhli. Emva kokuthi ngiyayibuyisela ifoni ngeze imoto esithi pheze. Silala ngomhlingelo kwa ngesayide lakho driver ngabuza ukuthi yini kwenze njani kwanya. Oh, ngasikhathi ngila uyona isehlakalweni sengozi sebethi abantu ngishonile ngendlela ngilimele ngayo. Ngazi ngambozwa ngethawula lapho kwase kubiza imoto yemoshwali uthi ngizolanda imoto kahulumeni. Sanibonani, mina ngumzwandile ngwakwaDlamini. Ukuzalwa kwami la kade ngihlala khona ngihlala eBhulwa, ngikhulele khona eBhulwa. La eThekwini nginekhaya la eThekwini la eClermont bengihlala nosisi. So from 2013 from 2012 ngangitohoza le matrakini eNew Germany. So ngayeka ngesimo sesizathu-ke khona ngoba kwakukhona ngangiphethwe ubaso oyindiya saxabana naye malana ngeyimali. So ngayeka-ke ngase ngiyophanda eThekwini kunokhazini wami kade edayisa ummbila lapha eThekwini edrobheni emakethe. So wase ngithatha-ke ngazopheka ummbila ngamphekela ummbila wase ngifaka-ke nasebhizinisini ukuthi ngimdayisele ngamdayisela. So kule mpilo le ngifakwe umngani wami ekade sizwana naye nje sitholana ngoba naye ngamthola ngidayisa eThekwini lapha ePoint eBhishi ngidayisa ummbila yena igagada lapho ngilala ngaselangeni. So yena-ke esho ukuthi kube kulesimo lesama drugs-ke. So mina ngangisaphuza utshwala ngaso isikhathi. Sazwana nalo mfana lo Thusithe wakaNcuma lo hlala eNtuzuma kodwa akasekho-ke emhlabeni. So sakhonekthana-ke kanjalo-ke until ngazi ngalele engifaka-ke lathi mngani wami izwa la ngoba mina ngangisabhema inkantena-ke insangu ugwayi okuhlaza. Lento ibixutshwa nogwayi okuhlaza lo gwayi lo waqala. So ngibe ngithi ngishaya uthuphula ngizwe imnandi lensangu ngithi uyifakeni lensangu wasethi hayi angafuni ukungitshela iqiniso. Ekugcineni ngigcine ngisengitholile ukuthi hayi ilento ethiwa yini iwunga. So sengithola late nami sengiphathwe i-arosto into ekanjalo ngikhathala le ngimbuza ngithi wendoda le lo gwayi lo subhema nawo ufakani ngoba phela manje igazi la manje ngisa active njengale ndlela kuqala kade ngenza ngayo. Wasethi hayi ngelanga ngambamba esenza lento esathi usagoqa amadamu lawo ngoba phela ubeza kumina esewaphethe eseready. Ngambamba ngelanga ngambuza ngathi awuyona-ke lento leyo uhlezi uyifaka la kulogwayi okuhlaza sethi hayi iyona. Ngithi hayi ngoba imnandi asiqhubeke mngani wami sasesishaya kanti angiboni ukuthi kanti nami ngiyifaka engozini. Hhayi-ke until-ke kusuke lapho-ke kwakukhona into ayenzayo-ke laphana-ke iyicala-ke la ngaselangeni le kwigagada ngakhona. Kwakhona ikhesi nje impela ayenzayo kuyicala wabalekela wabuya weza ngakumina wasithi mngani wami ngokwazi ukungikhulumela nalabo mama labo basebenzelayo ngathi nayi. Kwavele omama bayamdinga umuntu vele hlezi lapha abantu bedingakala esibasizayo sibaphekela ummbila kanjalo basithume nasey'tolo kanjalo ngoba vele nomama basazi ukuthi siyabhema. Umama uyakwazi ukuthi akuqaqise ekuseni akunike leyo mali ubheme ube right ngoba vele yobo sesilesimo esikusona siba active yonke into iyashesha kanjalo iya ngegazi lomuntu-ke lento ubuye ivila ikwenza ukuthi ube ivila more ubukhuthele kwenza ukuthi ukhuthale more. So umngani wami-ke ngangena kanjalo-ke enkingeni until bengifuna ukuyeka 2013 ngayiqala 14 15 kwazoba 16 2017 ngagodwa ngaye emakhaya sengithi ngiyoyeka.
So ngase emakhaya ngahlala ngayeka ngakwazi ukuthi ngiyeke ngegazi ngahlala ngayeka ngayiqhuba nje impilo until kuthe 2017 ku-October bese ngiphuza utshwala-ke lapho-ke ngawu-17 sengiqala utshwala sengibuyela etshwaleni sengisiyekile lesi sidakamizwa. Nako-ke nje usungibona bhuti la ebusweni ngi-stretch so ngaba kwi-car accident sinomngani wami sasishayile lapho so sasiya emngcwabeni komunye umfana sasifunda naye kushona uma wakhe. So sekuseni sihambise umakhelwane wami emezamini wathi hayibo uphi umngani wakho uBonkosi ngithi nayo mhlawumbe umngani wami ngimgcine ngale kubo ngoba bengihleli naye le ekhaya siphuza wasethi awuhambe kombiza khona nizongihambisa lapha emngcwabeni phesheya. Hayi ngihambe ngombiza bengifika kuba angimtholi ngangisane cellphone-ke lapho bhuti impilo isahamba kahle. Hayi ngiyazama ngiyamfonela ibanjwe umuntu wakhe bengiyambuza ukuthi hayibo umgcine nini uSamuel asethi hayi lo engimgcina izolo amafoni alalela kumina. Ngathi okay ngithi awumazi usukuphi asethi hayi njengoba ngisho nje ukuthi ngimgcina izolo hayi ngehlisa istradi-ke bengehlisa istradi ngihlangane nomunye ukhazini wami ngibuze kuyena ukuthi hayibo umbonanga uSamuel asethi hayi umbonile ungala ngezansi la siphuzela ngakhona. Hayi ngifikekela ngithi hey ndoda umama uyakudinga lapha phezulu ufuna umhambise emngcwabeni. Hayi-ke sibuye-ke naye-ke asethi hawu uzongiphelezela ngithi nayo inkinga. Sona-ke igenge esasifunda nayo bhuti enye eyakwazi ukubekezela ukubona umbombo kaTisha obuka umbombo kaTisha so i-right iyasebenza isebenza enye khona osebenza enkantolo khona omunye osebenza esikoleni oyiklini esikoleni so nje ba-grand nje ba-right empilweni ngoba bakwazi ukuwulalela umbombo kaTisha. So thina singawulalelanga umbombo kaTisha-ke sikule simo ngikusona njengamanje mina ngaphuma ka-grade 10 so hhayi-ke igenge-ke asilahlani-ke lapha ngasekhaya-ke so ngoba nami bengibamba amatoho lana mhlampe naye nomngani wami lona sibize kuthiwa sizokwenza ukuthi mhlampe sizovula isiza noma sizokwenza something esikwenza sishaje leyo mali esiyishajayo mhlampe sibaphuzise nabo ukuthi bavalekile mhlampe inyanga yakapheli ngoba enye igenge behola ngomhla ka-15 abanye uyi-30 kuphela kwenyanga. So zakwathi umhla lo mngcwabo oqonde nomhla ka-15 hayi asiyasho umngani wami asethi mngani wami ngeke sobeka lo mama la siphinde sithathe imoto sisule ngayo so khona sobheka ama-out lawo esiphila nawo ngithi nayo inkinga. Hhayi vele ebusele bayizolo hhayi siphume-ke ngemoto-ke sintshontshe-ke imoto-ke khona emngcwabeni sihambe akuyona yethu imoto-ke kamakhelwane so siyamlinda khona emngcwabeni nathi sikwazi ukuthi singcwabe senze usiko njengasemakhaya uyayibona loo nto ngoba phela kuthunwa ngabothunga le ngakuthina. Hhayi-ke umngani wami-ke asethi mngani asithathe imoto sihambe ngithi nayi akube njalo mfowethu asishaye imoto siphinde emumva hhayi sihambe sibabheka sibathole khona lapha eBhula khona indawo kuthiwa iKasibo la kucishwa khona ukoma kwi-stall kwi-supermarket ngala kwilokhwana kwi-Bottle Store ngale. Hhayi sibafice-ke lapho-ke asiyabuza uba futhi hayibo manje madoda nenze njani safokoma asithi omunye hhayi ngoba vele uhamba ngemoto senishuwe ngala ngakoBhulu e-village siyokusala inyama sithi nje ukuqhuba impilo. Hhayi ngempela hhayi udeke utshwala phansi sibudla inyama sidle inyama siphuze utshwala siye ku-Underberg kanjalo siyatravela ngale moto le. Umnikazi wayo simshiye kuphi emngcwabeni. Hhayi bezithi ngithi ngeke sithe bese sibuye e-Underberg ibuye nomunye umfana bekade uthi uSabelo oyiphoyisa isibuye isidrayiva uyena lo umngani wami uSamuel uselele manje uqala sebumhluleli. Hhayi ibuye imoto lapho ngisabhekile lapho angakadakwa ngaleyo ndlela kodwa nje but ngisaseplakini nje. Hhayi ibuye imoto sihambe sibadropha ngimvuse lo ngithi ndoda bamba imoto manje ngoba sesiyolanda umama manje sekusho 3:15. Hhayi laphana-ke bhuti lapha ngasekhaya kunebhende elishona phansi kunomfula umkhomazi lapha ngakuthina kunomgwaqo nje laphana owamabhendi nje lapho wehlela khona imikhomazi angathi wangamdayana.
So yathi imoto ithi ibizoqeda lolo bhende asiliqedanga lela bhende. Oh wangibuza isikhathi wathi isikhathi sini. Ngathi nabafo ayema ngikucheckele efonini. Kwangangigqoka iskilini ngathi bengithi ngiyayikhipha ifoni yangakhipha kwaphoqa ukuthi mangisukume ngikwazi ukuthi ngiyidonse. Hayi ngayidonsa ngathi bengithi ngibuka isikhathi hayibo mngani wami koshaya 3:15. Ungagcina lapho futhi ukuphendula isikhathi. Ngathi hayi koshaya 3:15. Wasethi okay. Emva kokuthi ngiyayibuyisela ifoni ngeze imoto esithi pheze pheze. Isilala ngelokhu ngesayidi lakho driver ngabuza ukuthi yini kwenze njani kwanya. Ngaphaphama sengiphaphama esibhedlela. Hayi-ke bengiphaphama esibhedlela ngasikhathi ngila kuyona isehlakalweni sengozi sebethi abantu ngishonile ngendlela engilimele ngayo. Ngaze ngambozwa ngethawula kwakwadlula khokhona lamabhasi la kuthiwa ama-Farmasera aqhamuka ngala ngo-Eastern Cape. Yes kwadlula ivego yakhona ibhali i-Farmasera. Babuza usho ukuthi kwakwabesuthu ngiyaxoxelwa lapho. So ababuza ukuthi hayibo lowo muntu usaphilani. Kwathiwa hayi usethuli kwathiwa hayi nali ilokhuzana. Kwathiwa nali ithawula khona lizomboza ngoba ngasekho. Hayi nami lapho futhi ngiqulekile ngizwa lutho angizwa amazwi angizwa lutho ngiqulekile. Hayi ngithiwa ngibozwe ngenhlanhla nanguNkulunkulu uthi aqhamuke udokotela. Shouthi angazi noma udokotela ngala ngaku-Underberg. Wabuza naye ngaso isikhathi ingosi yenzakalile kuqhamuke lo mfana oyiphoyisa. So laba kade sihamba naye angithi wasala yena. Thina sathatha imoto saqhubeka nendlela. Nje mhlambe ungangukuthi usuwala weSanlam. Imoto yasiginqa lapho bona sibashila. Hayi-ke bafika ngenyawo baseyabuza belutho hayibo. UMzwandile lo kade ngihleli naye lana useshonile. Kwathiwa hayi useshonile. So wagudluza yedwa umama weza kumina wathi angithi vele ubuyiphoyisa uyayenza i-first aid. So wangicheck wezwa ukuthi hayi ngisaphefumula. Washo wathi hayibo lo muntu usaphefumula nje. Kwathiwa hayi kahle uphethe ukuphapha udawe utshwala hayi wathi hayibo usaphefumula. Ngaso isikhathi sesishasho njalo kwaqhamuka udokotela umlungu. Wabuza umlungu ukuthi ngisaphila wathi lo sabele hayi ngisaphila. Umlungu wakhipha i-first aid. Lapho kwase kubiza imoto yemoshwali uthi ngizolandwa imoto kahulumeni. Ngenhlahla udokotela wafonela eHlanganani iklinikhi ekuyiyona engiphethe kuthiwa iHlanganani. Wafonela eHlanganani kwathiwa hayibo kune-accident eyenzeke la ku-N2 kanje kanje. Hayi-ke bafika-ke ngasikhathi befike i-ambulance umlungu senginikile i-first aid sengilokhwana nama-drip aselenga kumina bafike bangithatha ngihamba ngaye esibhedlela. Bengifika esibhedlela ngiphaphame ngakusasa ngiyazibuza ukuthi ngikuphi la. Kuthiwa wena kanti ugcina ukuphi ngithi mina ngigcine ngisemotweni kodwa angazi ukuthi kwenzakaleni. Hayi kwakhulumeka ngakusasa ngangifakwe lento le yala yomqala ngoba ngangilukwana nomqala ngibhijeke nomqala ngingakwazi ukukhuluma. Ngakhuluma after 4 days sengikwazi ukukhuluma sengichaza kahle istory. Hayi-ke kwadlula-ke lapho-ke bekudlula lapho. Hayi-ke ngithi ukuhlala kancane ekhaya ngalulama ngabuya ngeza ngale eThekwini ngoba kwasho khona usisi wami omncane uthi uMando wathi bafunge ukwazi ukuhlala wedwa lapha ekhaya ngoba manje awukwazi ukuzenzela into eziningi nale ngalweni yabo le ngalweni nakhona futhi ngathinteka ithambula. So wathi ngiyokwazi ukuhlala lapho ngoba manje akekho umuntu ozokunaka ngiyazi ukuthi uzokwazi ukupheka so umuntu ozokukhelela amanzi akhiwa kude ngoba phela isemakhaya sinawo umpompi emagcekeni. Wathi ngiyokwazi ukuhlala wedwa lapho buye uze ngala kungcono-ke until kuze kuphela inyanga-ke nami khona ngizokwazi ukuthi ngikofeke khona ngizoba right ululame ngikwazi ukuthi useduzane kwami. Ngacela i-transfer nayo-ke le Hlanganani ngabuya ngeza le Claremont kaDabeka ngazoklinwa la kaDabeka la yabo le khanda. Yes kwakuyona ngozi ayimbi ngoba kwakhala amanesi ukuthi hayi mfana wami umbonga uNkulunkulu wakho ngoba kuleyo ngozi usinde kuyona abasindi abantu abaningi la ngendlela olimele ngayo. Hayi-ke nga-right ngalulama 2017. So ngibuyela kule mpilo sengilungisa izinto zami lezi zaka-Raf. Into zami zemali okokuqala kwaba i-ID. ID yami yalahleka kasisi endlini ngiyishiye kasisi.
So ngathi bengithi ngiyayibuza wathi usisi wona ubuyishiyephi ngathi mina bengishiye lapha endlini sisi esikhwameni lesi esimnyama na kanye nawakho ama-ID nekasibari nawo awakho awu-2 lapho nekasibari eyodwa neyami nomunye ukhazini wami omunye umfana ongangami ontanga wami. Hhayi asethi usisi angiyiboni kodwa wonke la manye ama-ID ngiyawabona le yakho angiyiboni. Ngithi mina hhayi akukwazi sisi ikhona lapha i-ID bhekisisa kahle. Asithi okay. Kwakhona into engangilitholile kwaku-2013 14 ngilithola leli toho ithenda lela semgaqweni khona lapha ngasekhaya. Ngiqashwe omunye umfana uthi uSiyawa ngempela. Hhayi-ke uthe wathi udinga i-ID ilapho-ke la ngabona khona ukuthi i-ID ayisekho-ke. Ngathi nayi sisi awubuzisise kahle lo ukhazini ukuthi akayazi yini i-ID. Hhayi ambuze ase aphike lona ngoba uyena umuntu owangifundisa kahle kahle kunganaye ngize ngigxile ungini uyena cousin wami owafika-ke empilweni yami-ke wayishintsha impilo yami-ke ngafunda zona-ke iy'dakamizwa lezi ngoba vele angithi behlala la eNanda ekhulele eNanda la ekhulele khona shuthi ngesimo sabazali-ke shuthi umzali wakhe washesha washona esayingane yena shuthi wangayithola kahle impilo wangena khona-ke ey'dakamizweni wangena ebugebengwini into ey'kanjalo. So njengoba esezoxhumana nomndeni wakababa wakhe sixhumane naye esemdala kwaku-2009 ya kwaku-2009 mina ngimazi. Sona-ke sathi sizofunda naye-ke emakhaya-ke 2010 nako sengishiya isikole-ke engihlohla-ke ngifake ingqondo yokuthi hhayi asambe sofunda le sofundela lezi kuthiwa ikuphi iselangeni la sifundela khona imisebenzi kanjalo uthi ubufunda ngala iklasi lomsebenzi ngalo ungena esikoleni eklasini. Hhayi-ke ngamcela-ke usisi ngathi sisi ngoba manje i-age nami siyangishaya la ukuthi akusafanele ngabe sengilukhwana ngoba mina 2007 ngawuphinda kabili u7 kwafuna 2010 kufanele ngabe ngase ngisiqedile isikole 2010. So ngamtshela ngathi sisi manje ngiyabambezeleka la u1 no2 no3. Hhayi usisi wathi hhayi qhubeka bafo ngoba lapho ngithanda ngoba emakhaya ngoba manje akusakhokhwa qhubeka nje wena ngoba vele wenza kahle nasesikoleni angiyiboni inkinga. Ngathi nayi nango-ke leyo sengihlohla ukuthi asipakishe sipakishe imithwalo sigibele sibuye size eThekwini uzobona ngathi sesila kuyena. Wabuza futhi usisi uthi senifikile ngathi sathi sesifikile. Wathi nizokwenzani ngoba phela nina angithi ngifuna ngabe nihlele ekhaya nigade ekhaya ngiyafunda manje into eniyizelile eThekwini. Ngathi nayi sisi nayi sengikhathele isikole ngasho nje ngachaza nje amanangananga kanti nangu umuntu ngale okuyena phoyizeni umuntu okuyena ongihlohlayo ngifake ingqondweni. Wasethi bafo nawe esho kumina usisi omdala ngathi sisi hhayi mina sengikhathele manje isikole sesibona ukuthi enzanjani ngoba sabuya khona elangeni siyokwenza i-quotation yokuthi bengifuna ukwenza mhlampe ugesi ngangifuna ukwenza ugesi kahle kahle. Hhayi-ke sabuya naso-ke iy'ncwadi nestatimende lesi ukuthi imalini ikhozi yokuqala kanjalo N1 N2 N3 kanjalo. And then ilokhuzi indaba ya-RAF wagcina uthole u-RAF. U-RAF bafo angakawutholi so ngibhalise 2020 ngiqala ukuvula ifayili lami laka-RAF. So kuzoqala u-RAF ayingiqale ngiyibeka nje ku-RAF ngoba iqala yabambezeka kwi-ID yangithi sengiyiphinda kwesibili. Okay i-ID yathi ukudonsa 2017 angithi 18 ngangisahamba isibhedlela 18 19 koma ngilungisa i-ID ngithatha 6 months i-ID ingabuyi. Lele ngiyoyi-check-a kuthiwa hhayi siyakubona kwi-system khona shuthi mhlawumbe isenziwe emuva i-ID yakho kodwa yakafiki la sizokufonela ngoba iy'namba zasisi wakho zikhona lana ngangiyenzele eClermont Rank la. Hhayi-ke okay ngahlala ngase ngilinde yona i-ID zathi 2020 kwisikhathi se-COVID koma sengiya ngiyokwenza ilokhwana sengithi ngibhalisela wona ku-RAF. Kwakhona usisi othi hhayi bekunommeli okanje kanje kanje ongakusiza lana ongazenza into zakho yishesha. Hhayi ngathi hhayi ngifuna ukumbona lo mmeli. Hhayi-ke anginike inamba yakhe ngimfonele lo mmeli lo sisi lo sahlangana naye la eSanlam. Wangishuthela le Sanlam iy'thombe ngithathe iy'thombe ukulimala kwami wabuza ukuthi namazinyo aphuma khonani emotweni ngathi amazinyo ngokubona ngingenamazinyo la in front wonke nje ngibona nje kanje. So kwakhona vele ayesele ngangisele
ne-in front kodwa umhlathi ayelele bola ngikwakhipha amanye nje yelele bola ngikwakhipha kodwa lawa in front la ngezansi nangenhla ngalimala kuyona-ke imoto-ke ngangisengingenamazinyo nasesibhedlela nje bengidla ngidla ukudla lokhu imesho lokhu okuthambile ngiphuza nobisi khona lolu bisi lolu kade nginikwa lona ngi-odelwa lona bengiliphuza mhlampe ngiyasutha yabo mhlampe ikhonteyina le yakhona mhlampe ngisuthe-ke. Akusekho lelilodwa manje. Ifayila lami liya-decline kaRAF. Lidecline kanjani na ifayili? Uthi uRAF ngeke akwazi ukungikhokhela ngoba ngazi wachaza nje khonto ayichaza nje impela. Wasethi-ke manje uselinde usuku lecala ukuthi siye eMaritzburg High Court. Uyena usefaka uRAF i-case ukuthi why engangikhokheli. Sona-ke uRAF futhi uzochazela inkantolo eMaritzburg ukuthi why engangikhokheli uRAF. Ngoba phela ngalimala nofakazi yonke izinto ayikhona. Ngoba phela lapha kwi-statement sami kubhaliwe ukuthi ngangiyipassenger. Kwakungamina udriver. Hayi-ke sagcinana kanjalo-ke last year kwaku-October. Kwaku-October, September, October lapho sagcinana kanjalo-ke. Hhayi-ke ngayibuyela-ke kwavele ngangile emgaqweni ngihamba yonke le case le yakaRAF ngiyihlalele nemgaqweni bengifona ngiyabatshena ngiyabazisa mntama angisekho eThekwini angithi bebengangiseThekwini lapha emakethe la ngase-Durban Transport kunendawo la siphekela khona ummbila lapho umama bengilapho-ke bafika nje bezongi-check-a ukuthi ngi-right kanjalo lele bengifonela uyawu-right bafo ngithi hhayi ngi-right bafowethu mhlawumbe engigula ngibafonele ngibazisa hhayi ngiyagula angikho right empilweni okay mhlawumpe afike-ke lo engilamana naye ezongi-check-a ukuthi ngigula kangakanani. Yini ndaba ungahlali naye sisi la? Usisi kwamanje bafo uqashile. So njobe eqashile angithi usenengane. So ngabona ukuthi nami ngizoba futhi umthwalo futhi omunye wakhe yabo lonto ngoba sinomfethu omncane lapha ekhaya. Umfethu omncane ukhubazekile. Umfethu olama mina. Njobe ekhubazekile nje uhola imali yakahulumeni le yokukhubazeka kodwa le yabantu abadala. So manje njoba ekhubazekile umfethu nje siyaxabana naye. Ngoba manje useyaphuza-ke manje. Siyaxabana sitholani kahle yabo nje bengithi akakho amanzi ashonele adakhe into eziningi zenziwa yimina kodwa afuna ukudla ukuthi ayibafo uphekile mhlambe engingaphekile mhlambe ngaphaka ukudla kwami mhlambe ngakubeka laphana ngishiya amabhodi ems athi ngibuza ukudla ngithi okawakha namanzi ngoba ngithi ngishayela ngihleli la ngaklina le ndlini mina ngiklina le ndlini ngiwashela izitsha wena uphuma uhambe nje ushonele la uyakhona ubusudakiwe. Hayi-ke ibe yilo mpilo-ke leyo. Kwenzakalani kumngani wakho lo othi uyena waku-introduce nje ukuthi akasekho naye kumbula lo kuqala uthi wakufaka? Yes. Okay umngani wami usithe shouthi sithe sitholana naye sizwana naye wangisiza yabo ithokoza le ethu isethokoza lapha edrobheni. Ngakhona umunye umfana engangilwa naye. So nganoma bebengibamba inkunzini kodwa mangasala nalo laphana kukhona lezi zinto ethu yinombolo uma 28 uma 26 kanjalo mina ngazi ukuthi ngeindaba zenombolo angakaze ngaboshwa yabo lonto. So angibanga ngazi vele ukuthi ngiyiphanta embileni yabo lonto. So lapho impilo yami bafo yayisaqondile ngoba ngangisahlele endlini. Sazana lapho nosithe ukuthi ngifica ngiyalo. Uyezwa lonto? Iphinifa ngangilithatha ngaliqoqa ngalifayile emasendeni shothi bafuna leli phinifa leli engililokhuzana engilifakile le cash up lela. Ayafika lamulo usithena ahlukanise laphana asethi hawu ngangisane dread lapho. Asethi hawu Rasta yini kwenze njani ngimchaze ngithi hayi laba befuna ukungibamba inkunzi kanje. Asethi hawu nawe sibanibani shothi khona owemazi-ke laphana. So ngambona lapho ukuthi oh shuthi umfana uGrand awuse Grand lena saqala lapho-ke sazwana-ke salele sixhumana kanjalo. Ngangamkhohlwa ngoba wangisiza ngibanjwe inkunzi. Hayi-ke ngalele ngambuza ukuthi uphantaphi washo ukuthi uphanta ngala ngaselangeni uyagagada lapho bese imoto. Hayi bengiqeda ukudayisa mhlawumbe ngihambe ngiyombheka mhlawumbe ngimuphe lo mali engimupha yona ngoba vele ngangisayiphuzela-ke lapho. Yena-ke ukutholana kwami naye shuthi ubegula. Ukugula kwakhe ubenalesifo lesa ethu i-HIV. Waphathwa i-TB. Ubephathwa i-TB na akasekho lesi usebuyile usengala ngakumina.
ngithi bafoko into ozongisiza ngayo-ke mina-ke uzongisiza nje ukuthi nje uhambe ekliniki uyo-check-a yonke into yakho uzazi ukuthi umi kanjani. Kwamina angimzwani umuntu ongayihambi ekliniki. Kwanami bengigula la ngiyatotoba ngishonele ekliniki. Asithi hayi khululeka mngani wami angixinekile ngaleyo ndlela. Ngithi mina yini pho? Wathi hhayi umkhuhlane nje ozodlula. Hhayi ngibona ukuthi akuwona umkhuhlane lo. Ngibize lo mama lo omdayiselayo ngithi hayi bo mamXoliso nangu uSithela uyagula kanje 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 kanje. Asethi umama phela umngani wakhe angithi uwena wamletha la. Ngithi mina njengoba esebenzela wena phela ufuna wena uba responsible la empilweni yakhe ngoba phela manje ufuna wazi ukuthi abantu bakubo uyabazi. Wayikhipha lapho-ke inamba uSithe sexinekile. Wayikhipha lapho wafona uMamXoliso wafonela abantu bakubo wafika uma wakhe ngala ngaqala khona ukumbona uma wakhe. Wafika uma wakhe ulele la uSithe. Wakade ngale ngimncenga ukuthi mngani wami hamba ekliniki. Hhayi-ke waya-ke ekliniki-ke wayithatha i-treatment wayidla-ke wathi ukupick up. Hhayi-ke nami kwakhona-ke kwaku-2000 lapho kwaku-2014 lapho 14 kwaku-2014 usisi wami oyikhulelwe lapho lo ngimlamayo ngagodwa ngaye ekhaya. Bengigodwa ngekhaya kanti usisi ubefake ama-CV la kuma-agent wabizwa eBaker, yabo iBaker le Baker's mama. Wabizwa khona kwase kuyaphoqa ukuthi mina ngifuna ngiyohlala ekhaya emakhaya ngoba akukho umuntu. Hhayi-ke ngashiya-ke ngale ngamtshela ngathi mngani wami mina sengiyikhaya mina. So sisi njengoba ethola umsebenzi mina ngifuna ngiyogada ngale ekhaya ngoba nosisi omdala naye wakhile ngale ekhaya kunendla yakhayo. So ngifuna ngibe khona kanjalo ngibe yiso kanjalo kanjalo kanjalo. Bathi wena-ke usuzosala la vele sengikufundisa yonke into usubajwayele nomama yonke into usuyayazi into yala. Wasethi hayi mngani wami ngiyabonga ungisizile ngamshaya kanjalo kuSithiya. Amaphilisi phela bengasawadli owadilfotha. So kwadilfotha akasekho futhi la ngangimshiye khona. Ukwazi kwami kuthiwa wayeseDalton, yabo iDalton ehostela. Nala kuhlala khona amaphara lapho. Uyabona lapho? Yes. Wayesehlala lapho kumngani wami. Ubesesuka lapha eDalton mhlawumbe ayobheka ukuthi uyalithola itoho lapha ezansi mhlawumbe elithola itoho ubedayisa futhi ngakhona futhi ngaseDalton. Ubelithola itoho lokudayisa athathe inqola yombila ahambe udayisa lapha ngasesiteshini eDalton. Hhayi-ke shuthi-ke nempilo-ke yamxaka-ke. Abangani bakhe-ke laba-ke bekumnandi ukudliwa imali ukuthi useholile ntambama kudliwe leyo mali kubhenywe kube mnandi akusanako ukuthi umuntu uyawadla amaphilisi. Kuyokade ngangimbuza mina ukuthi bafo usawadla amaphilisi ngisawadla. Ngithi awalethe ngiwa-check ukuthi uyawadla. Hhayi ngibone ngempela ukuthi hhayi ayancipha. Ngithi kuyokusiza ngempela mfowethu ukuthi uyawadla amaphilisi. Asethi hhayi bafo ngiyawadla amaphilisi. Ngithi okay. Ngithi angifuni la kusasa lo ngifake ehlazweni ukuthi umngani wakhe ngangithula ngithini ngimbuke. Hhayi-ke nami ngazihambela ngayela ekhaya-ke ngiyohlala ekhaya kanti umuntu ngalizosala Delfort washona. Washonela emgwaqweni noma washona esesekhaya? Washonela emgwaqweni. Walandwa emgwaqweni. Abakubo nje bamlanda emgwaqweni khona lapha eDalton la ashonela khona. Nami la bafe bangikhombisa khona ukuthi umngane wakhona la athulela khona. Hhayi-ke nami ayikho into engase ngingayenza-ke lapho ngoba ngangifisa futhi ukumngcwaba ngangazi kubi ukuthi ikuphi nentuzumo yoba intuzumo ingaka. Hhayi-ke Yeah. And ngumuzwe ukuthi khona icala ayelenzile ezegcineza ngala kuwena. Yena semphethile. Yes. Yiliphi lelo cala wakwenzakaleni ezebaleka ngayo? Hey webafu ukuzwe ngale kuthiwa ama-TDK. Ukuzwa ngama-TDK. La kunelo uyabona elangeni eSouthern Sun. Ngemuva kwakhona. Yeah. Kunendawo thini seNinos. Yeah. Ngathi i-restaurant. Wehlangana umgwaqo. Ngemva kwaseNinos kunelokhuzana lapho kunomgwaqo ongenayo uyale omunye uyehla ngathi ngasese-R. Yeah. La kune garage la elifaka upetrol. Lapho lokhuzana imoto kunendawo la lokhwana imoto la hirishwa khona imoto. Imoto ngade time wona uzohirisha imoto. Angithi kunendawo la kuyi-office. La ufeke uvele khona ewindini usho uzohirisha imoto usibanibani wakabani uvezelwe information yakho sibe yakunika-ke islip sakho ukuthi okay uzothatha imoto ukuthi labana. Shuthi umngane wami bebelala khona lapho kunendawo le eceleni like engathi igarage. Kodwa alisasebenzi la garage. Sasihlala lapho nje. Shuthi ngasikhathi bebhema la
bencikile bebhema bembozile futhi nomunye umngani wakhe bezwa ilo udonga lolu ukuthi akulona udonga lolu like yabona u-ceiling board lolu donga lolu ngathi like i-ceiling board yes bezwa kwakhala ukuthi qho bebethi hayibo qho bebethi hayibo akulona udonga nje lolu base beyalibhidlisayo bangena kade ethani bengena basho ukuthi baya kwi-safety bafica i-safety yayingavaliwe kanti ikhamera abayiboni yabe ithwebule ikhamera angazi wathola 9,000 angathi 9,000 imali abayithola kwi-safety kwaku 9,000 yes la kuyithili nganoma kwaku 6,000 yini la kuyithili imali abayithola kuyithili ngakho kwaku 6,000 ngoba u9,000 bacazelana nomngane wakhe lo 6,000 sona ke umngane wami bekhonta ayitholile ubelibheki kubo ubeya kubo futhi ephethe igross bengihamba naye ke mhlawumbe khona inhlahla abenayo singene lokhwana eCambridge shaya inqola gcwala inqola bezuma wakhe ma was afika uma wakhe naku ukudla mana ngibe nenhlahla kanje okay uma wakhe uzoyithatha lo grossa ahambe nayo so ngalolu langa mhlawumbe yenze leyo nto ngangingayanga kuyena ezantsi kwenzeke leyo nto ngezwe ngendaba uthi hayibo umbonile umngane wakhe umbonile wakhe ngithi nuphi ngoba phela ngisengina 2 days inkade ngamcela kuthiwa umngane wakhe ube nenhlahla kanje nabe nomunye umfana bangene wara la igarage hawu umngane wami bese nemali akasangibheki useshaya uyachitha nje ekubeni mina engamsusa ngekulokhwana engamsusa lapha ngamletha ngalo kwathiwa hake shuthi usele kube entuzuma angikwazi kube entuzuma ngangizoya futhi kubo ngithi ngoyidla nami leyo mali hayi ke kwayilona icase yamsusa lapho ngoba ama-TDK shuthi athole isithombe sabo kwi-camera footage ukuthi ama-TDK mfethu like ngathini like i-group kodwa angifuni ukuchaza ngayo kodwa like i-group ebhekelele like ubugebengu into ekanjalo naku ukushushumisa kwazidambizwa lezi nabo bakhona khona lapho yabo leyo nto yes kodwa nje like i-group nje like ama-TDK i-group ye-security no like i-forum ubone kuthiwa khona i-forum yes into ey'kanjalo ayibona ababhekelela nosinawana futhi eThekwini njengamanje nje ibona ababhekelela usinawana ukuthi abahlukumeze ba-right kanjalo bekhona nje into ethinta usinawana nje lapha eThekwini ibona abantu abathintekayo kuyibona abamele usinawana into ey'kanjalo owayengafuna ukukhuluma ngabo ngoba benza into e-right for usinawana cha phela benza into e-right phela ngabo kusinawana phela khona imisebenzi emihle abayenzayo kukhona ongekho right ongalungile engafanele ukuthi ngakukhuluma yabo lonto yes alright and then wena iliphi into okwayenze yicala okwabothe le cishe yangibophisa le mina bafo into engangayenza ayikho into engangayenza like eyicala kodwa but la isidakamizweni sengiboshiwe and like amaphoyisa anakho amaphoyisa ukuthi mhlambe afuna ama-arrest bazoza kuthina nje sangamaphara mhlambe kahleli kanje mhlambe siyigroup yayibona lonto bayitshela ukuthi siyabhema yayibona lonto mhlawumbe abanye bebebhema yayibona lonto mhlawumbe sesizoboshwa sonke ngoba phela manje phela ngithi manje bafuna ilo mhlawumbe angithini ulo kuba lo baphethe uba station command kuba lo baphethe uminister wabo noma cha lokhu yena osuke ephethe yes lo osuke yena ophele police station yes mhlawumbe uyachaza ukuthi ngifuna abantu abangaka abazoboshwa yizo lonto abazotholakala namacala nje mhlawumbe amaphoyisa mhlawumbe kwesikhathi asebenza yizo lonto mhlawumbe sebeza kuthina ke ngoba phela iziningi izinto ezenzakalayo la ziningi gwebengu obukhona kodwa nje bazoza kuthina samapara siyaboshwa hayi nitholakalene lokhwana kwesikhathi siyaplantelwa siyafakelwa angitholakala la lutho mina ngizofakelwa kodwa mhlawumbe ngifakele u2 capsule loyo mhlawumbe nalento ethiwa i-rock angiyibhemi ke mina nalo rock leyo uyabona nje mfethu istatement abhale phansi ukuthi ngimthole enze u1 no2 usekubani position bani uyibona lonto sengiyenkantolo ke ngaloko ngogxivisa ilokhwana isixhiviso ilokhwana phansi ngaloko okay yini into eyekuyenzeka la khona ngiyakubona lokho engozi la usula emgwaqeni either la ePine Town noma lapha edrobheni
la wakwacishe washona khona mhlawumbe instead ayixabana nabantu noma iforum noma into ekanjalo webafo khona kwacisha khona wayecishe ngashona-ke webafo yabona futhi ngalolu suku kwafika abantu lapha sasilele kwakuqhekezwe khona lethu i-warehouse yase-Big Joe khona umfana wegqekeze lapho shothi wabaleka wezangala ngakuthina kanti amakhaladi ayambona kulo mgwaqo lo u-Grey Street la ngaseThokoza kanti amakhaladi omfana ayambona wabaleka umfana kwabuya wezangala ngakuthina la sihlala ngakhona la ngase kurenke yale koNdwedwe lamabhasi yale kongoqokazi le koNdwedwe thina sihlala lapho duzane nawo umsebenzi so bebefika laphana kwathiwa uphuza kwenu kwavele kwadedelwa induku sathi sisachaza kwadedelwa induku kwasho induku sasichaza phela ukuthi hayibo madoda asenzanga lutho thina umuntu owenza ukuthi ushonele kwawuyedwa ozwayo-ke manje ukuthi hayibo umuntu owenze lento udlulile wayale wayitshela ukuthi uphelele la kuthina thina shuthi siyamazi siyamfihla sachaza ukuthi hayi asimfihla asimazi nathi udlule la ephethe iy'mpahla ey'kanje nabanye koza kwethu abamathatha-ke bavuka-ke abanye ngoba wadlula la mfana wathi hey madoda ziyabuya ngala ngemuva ngala ngase-Big Joe ngala ngaseThokoza wayetshontshile wayigqekisile khona kuyi-raps yakhona shothi wathatha lokhu akudingayo yena laba-ke ozakwethu laba bavuka kozakwethu lana babuya nojikhi amafutha yabona o-5 litre labo 20 litre lamafutha labo babuya nawo nje nezinye nje iy'mpahla nje nokhopha into ey'kanjalo ayibo ila khona la sangena khona-ke enkingeni-ke la sathola khona induku ekuseni-ke zatholakala ezinye iy'mpahla shuthi ezinye bayifihla emgqomeni bangakwazi ukulokhwana ngithi lapha labo bhimu laba abakhulu laba amasipala bayifihla lapho-ke iy'mpahla-ke ezinye iy'mpahla zatholakala lo mfana lo wagcina engatholakalanga thina sasala nenkinga la sasala necala oyelesibili futhi icala yena futhi umfana lo ogqekeze lapha wazongena ngemumva kwasedebhe la siphekela khona ummbila kunedephi yamabhasi lapho namabhasi la kamasipala asuke lathi yini i-Durban Go la bathi izohamba la so wangena lapho welele entshontsha amabhedri kanti unemoto efika ipaki ebusuku ngo-12 kuya ku-1 ube entshontsha amabhedri umfana ungena la ngaphakathi shuthi alilinde security lilahle mhlambe lilele aye kulona endlini yala aliphika li-check ukuthi lilele bekuthi lilele i-security abuye ezele emabhasini futhi awazi amabhethri amabhasi ukuthi ikuphi nendawo akhiphe lo mabhethri la mhlawumbe akhiphe u2 ngaleso sikhathi angene emotweni ashayelwe imali asale yena imoto ihambe sangena lapho-ke ngoba nakhona ama-security lawa abuyeza futhi la kuthina sasizwa yileli security leli eligada la siphekela khona ummbila ukuthi hayibo madoda labantu laba abantshontshe labantu yabo nje ubabona beleli kanje basuke bekade beqeda ukulokhana ukwenza umsebenzi wabo kuyolanda iy'nqola phezulu edrobheni komama labo basesi so njengoba angithi niyayibona ezinye iy'nqola ukuthi ayingenanga ngoba bashawe isikhathi sokuthi la kuvala u-9 kuya ku-10 bebefika after 10 iy'nqola besangena ngaphakathi balala nazo kanje bayikade iy'nqola sona-ke nje into yokuganga into abangayenzi nina engabe niyabuza ukuthi abambonanga umuntu okuyena wenze lento kanti sisho nje kanti ukhona vele la thina umjida la oyenzayo lento yena imoto ifika lapha ipake ngale ngemuva kunesikole lathi yini Durban Girl yesifika ipake lapha imoto bona sisho ukuthi sebeyazana izikhathi zabo ukuthi basebenza ngayikhathini lapho uma kodwa iqinise igcineni ukuthi hayi nangu kanti lo nangashawa kodwa lapho sacishe sashaya kodwa sangashawa sasizwa yilona isecurity until kwazi waphuma iqiniso ukuthi nangu umuntu okuyena owenze lento uyayibona lonto omunye umbuzo engifuna ukukubuza manje yona la ethaneni manje abantu abaningi baye bekhala ngomjolo awazi umjolo cha umjolo ngiyawazi umjolo ngiyawazi umjolo bethi umjolo uyanyisana ngesikhathi ungakahlali la emgwaqeni yipi mhlambe kulabantu okwathola nabo bafuna umjolo la khona ngathi cha lo mjolo wami lo wangiyisa umuntu owajola naye mhlawumbe okwenza izinto wabona ngempela ukuthi hayi ziyakugoba lezi mina mfowethu uyabona-ke uthando olukanjalo litholela ngile emgaqweni so intombazane ngahlangana nentombazane 2 nomonde
yakanene ngihlangana kuphi khona le ndawo kuthiwa iseMaskandi eThekwini la sibhemela khona. Le ntombazane ibifika ibhuti ingibikela usizi layo ukuthi iphila kanje. Sengithi pho manje mfowethu mina ukuthi angenze njani kule mpilo ongibikela yona. Sithi hayi bhuti wami bungakwazi ukuba nosizo ungakwazi ukuthi ungisize. Ngalalela-ke sisi, le eThekwini ayikho into yamahhala. La eThekwini umuntu bekusiza akakusizi mahhala. So njengoba mina ngizoba open kuwena, ngizoletha usizo kuwena. So nami kukhona something kuwena engizokulokhwana engibheke kuwena. Wasethi usho uchaza ukuthini ngithi lalela-ke ufuna ukuthi ngikhiphe kule nkinga okuyona. Mina nawe ngibona ukuthi asithandane mina nawe. Right-ke ayingabi nankinga isithi hayi bhuti ayikho inkinga kodwa-ke khona umuntu engithandana naye okwamanje sabosha ubaba wey'ngane zami. Ngithi mina-ke anginankinga nalapho. Kuba kuwena ukuthi bephuma uyaqhubeka naye noma uqhubeka nami. Isintombazana hhayi-ke lapho-ke angikakabi naso isinqumo kodwa ngiyobona mhla iphuma ukuthi yena ungiphatha kanjani bekuthi wena ungiphathe kahle ngiyoqhubeka nawe. Okay. Hhayi bengiphanta ngiyayiphanta intombazane. Oh ifike iyagula intombazane iphethwe utwayi. Hhayi intombazane yabona la ko-workshop la lezi zinto lezi yinamakhambi lawa labantu abadlala amakhambi la. Yes ngiyithengele elinye idosha eliyangathi like liwuvaseline kodwa lithakiwe ukuthi lishaye into ethi i-rash yonke into nje sekunesikhumba mayelana nesikhumba. Hhayi ngiyithenge le nto yaba u-R25 bengingaphosisi. Ngathi uyabona-ke le nto le njengoba ngiyithenga ngicela ukuthi-ke uyigcobe ubone umehluko ukuthi ukhonani umehluko. Asethi ayikho inkinga mfowethu ngiyabona ukuthi cha ngithanda ngempela hhayi siqhubeke nempilo. Kanjalo ekuseni mina ngiya kuma wami laphana ma ungizame ngemali engaka mhlawumbe athi uma hayi boqala wenza umsebenzi kanje angino-R50 ngithi hamba othenga into ukuthi sikwazi ukuthi siqaqe sibuye-ke ngayifundisa umsebenzi ukuthi ummbila uphekwa kanjani, ummbila ubusuvuthiwe, idrama silidiliza kanjani, ummbila lokhwana siwufaka ama-gloves yabona ama-gloves akamasipala. Ufake isandla angithi walifaka i-gloves uligqoke uyalibuka idrama leli. Yes idrama lelo uthi ligcwele ummbila lapho ngifundisa ummbila utakishwa kanjani edramini kuma uyagcwala. Ngimfundisa ukuthi kufakwa amanzi amangaki kanjalo. Usuvuthiwe futhi siwuphula kanjani siyofaka esakeni siyawubala kanjalo yonke into ibe ilokhwana ine-calculating. Ngoba umama uthi okay ngibhakela u-9 dozen lapho. Okay ngiyazi ukuthi u-9 dozen ummbila u-96. Yizwa leyo nto ufuna uwufake lo-96 u-9 dozen loyo. Yeah so yakwagcina ngifuna ukuzwa isitori sakhe nalo sisi. Lo sisi lo okay sithandane naye kube mnandi. Kuthe pheze ongisole ukuthi okay ongimbuza ukuthi awusungumngani nobani. Asethi hayi khona into ekade ngiyilokhwana kade ngiyicele kuyena. Ngithi pho manje najwayelana kangaka naye. Hhayi akubona nje umngani obutheni. Ngathi okay nganganaka kanti yena lo mfana shuthi sebeyajola naye. Yena akangilokhwana mina shutheni uyangifihlela. Nawe uhlala emgwaqweni Sonke sihlala emgaqweni kubuyeliwe laphana. Silala ngakho khona phakathi umasipala engakayidevelop leya ndawo engakafaka ama-security besihlala ngaphakathi kuyona indawo lebiyeliwe. Hhayi angifihlele lo kodwa ngilala naye la. Futhi umdolo la usalwenzeka mina bengingekho mhlawumbe ngalezi zikhathi mhlawumbe ngihleli ne-wallet lami la edayisela khona ngoba phela libe lingithume mhlawumbe ey'tolo ko-Boxer mhlawumbe ko-Superbet kanjalo nje kanjalo. Mina ngikho ngathi usikhathi mhlawumbe ngimshiyile yena ngithi hhayi ngiyabuya mhlawumbe noma ububona ukuthi mhlawumbe angibuyi uzongibheka endaweni ewukuthi athi okay. Hhayi-ke kusuke lapho kuxatshana sekuxabana lo mfana lo naye intombazane le. Futhi umfana phela wayesefuna ucansi-ke phela manje uthi ngeke phelele udla imali yami ngale eceleni manje angisatholi lutho. Athi omunye hayi ungangihlanyeli wena mina ngithandana nobani yayizwa leyo nto. Manje sengizwa indaba mina manje sekuxatshanwa-ke manje ukuthi oh la vele la shuthi bekujolwa la. Oh umfana wadonsa iplangu kanti linesipikili iplangu ethi umshaya ikhanda. Kwanengozanyana la wangathi kuyabholeka.
Hawu, Sibanibani umshayelani uSibanibani? Angithi mina angazi lutho mina. Ngiye mina ngibambe lo ngisacaze ngale eceleni nalo iplangwe lakhe ngimsikaze bangibambe abanye. Ngithathe lo ngimgeze kuvele sinompompi la ngimgeze igazi. Asiyasho omunye asethi yazi bafo igama lami elinye nguSiphihli-ke mina ngibizwa ngalo. Yazi Siphihli kunento la engingayithandi kodwa manje ngithi ngiyayibuka lento wena wenzeka isilima la. Ngithi usho ngani bafo? Asethi uyakutshena lo mema ukuthi benalo bebejola ngithi naye angikwazi lokho. Asethi uyabona nje wakucatshanwa manje. Xatshanelwa ekutheni lo usefuna ukuthi manje bahambe beyolokhuzana ngani ngithi nayi. Uyazi bengingayazi-ke lento kodwa ngeke ngasola ngaba ney'mpawu. Hhayi-ke shuthi idluleke leyo nto-ke. Ibidlula siqhubeke futhi naye sithandane. Aphume ubaba wey'ngane zakhe lo ejele. Ubephuma ngiyibuze intombazane hayi bo manje hhayi awume kancane nami usukutatazela kodwa sizofihla ukuthi mina nawe siyathandana. Ngoba ingane yakhe nasemgwaqeni. Ubaba ingane yakho usenza wabuya nawe wahlala emgaqweni kodwa ayelele goduka-ke lele yabuya yabo abekho mhlawumbe u-2 days ngala abuya goduka. Ngithi hhayi bo khuluma iciniso phela mtshene ukuthi mina ngasikhathi ungekho ngisale ngathola umuntu osale wangiphatha kahle ngingekho esimeni bengigula this and that. Ngithi ngimtshene asithi hhayi khululeka awulinde. Hawu kanti lo Senzo lo uhlobene nomfana engangifunda naye sile emakhaya kuthiwa uNkululeko uZuma. Bahlobene benolokhuzana. Kuleko uyalazi udaba ukuthi mina nalo siyathandana. Kuleko wasetshena ubhuti wakhe uthi hayi bo wena wenziwa isilima lo awubuze lo wesifazane ukuthi njengoba kade ungekho ubani umuntu kade ethandana naye. Hhayi shuthi iqethuke intombazane uthi hhayi akekho umuntu engithandana naye lo bekuwumngani wami ngisiza wara. Hhayi-ke bhuti-ke kwafika isikhathi sokuthi back futhi ngiphindele emakhaya ngimshiye-ke lo. Bengimshiya inamba uMamthandi benginayo. Ngifonela uMamthandi ngimbuze hayi bo uSibanibani nisambona. Hawu sisayibona intombi yakhe ikhona la bekwaziwa igama intombi yami. Hawu sisayibona nangu Nomonde woza nangu uMswandile ufuna ukukhuluma nawe ngikhulume nawe right. Athi omunye ngi-right. Athi hawu kanti ubuya nini ngithi nayi. Ngizobona ukuthi ngivakasha nini ngalapho. Ethi kanti umthetho wakho kanti awufuni ngizongilanda ngizobona lapho yini ngithi nayi khululeka. Ngisawuqala ngiyilungise lezo zinto nosisi bami. Hhayi-ke ngabuya khona la ngabuya khona ngi-right nginemali ngangiphethe ifoni kasisi-ke lapho. Bhuti angithi ungase ngiyiyekile ngisengale emakhaya. Okay. Wabuya ngibhemisa yona le ungale kade siyibhemile ethi uyagigayo le yamaqhuzu ifakwe kwinkantini ixutshwe nenkantini. Hhayi wangibhemisa yona enkantini ngithi nami ngifuna ukuzwa uyangibambe unganya. Uyiselo yena usisi lo. Ngiyakutshena nje ngasikhathi ngilele ungishiya la angithi ngisaphethe isikhwama sami ngisaphuma emakhaya ngadlula kubona ngaba-check-a. Wangise emaskandi ngithi ngizoshaya idama elilodwa sengiyayidlulela ngiyizele kusisi. Okay la wathatha ifoni ngine-sneaker la se-Adidas sibuya i-sneaker se-Adidas sasisha lesi sneaker. Ngithengele umali la udadewabo wami. Nje ngangigqoke nje istashi sodwa nje engangisigqokile. Hhayi ngenhlanhla wangasithatha i-sneaker wathatha ifoni. Bethatha ifoni wathatha nemali. Wangishela u-R50 imali yokugibela mhlawumbe ngangino-300 imali enganginayo. Wangishela u-R50. Hhayi wangishayela idradi wathatha u-200. Ethi uyothenga lapha emaskandi bekuthi ngiyaphaphama uhleli la. Hhayi bo ngiyaphaphama hayi bo. Sasihleli kanje endaweni ey'paki e-Albert Park. Sase-Albert Park. Sihleli khona mhlampe besilambile mhlawumbe ngithi awulambile athi hhayi angilambile. Phela ngangithuma ukuthi ngihambe ngiyothenga into yokubhema sibheme. Kanjalo engikhipha kancane ngo-50 kanjalo. Okay sela ngizumeka khona sengibambile ihhunga ngalala ngathi hhayi ngifuna ukulala-ke usuzongigada akathi omunye okay. Ifoni angithi angiyivezile wayesikhwameni sobe sesha esikhwameni wafica kwakuyi-J bar. Sazi kwakuyi-J. Kodwa lawo ama-J nje esadumile nje ama-J. Sanoma kwakuyi-J1 yini. Wayithatha waye emaskandi bengizwa ngumngani wakhe. Emaskandi
wathi uyayidayisa wabona ukuthi hhayi bazomphuca besungu laba masayisayi laphana kunathiwa khona athiwa amabariya laba abafika ngomkhumbi la kunabanye abazungu laba abafika ngelokhwana abeqimgcele so laba thiwa abezungu laba bathiwa amabariya bafuna ukumphuca uthe befuna ukumphuca kanti hayi cha lutho bafo hhayi-ke bekulokhuzana-ke aphume la ngaphakathi wayidayisela shuthi lo muntu lo kade esemsiza esemphekela umbila esemhambisela iy'nqola wayidayisela yena lowo sisi bengiphaphama mina ngimfica uhleli naye yambuza hayi bona noma ndiphi ifoni athi ifoni hey manje uthe beye maskandi yawo ifoni yithi manje wangivusanga ngani ngasikhathi ngilele athi hayi nginqenela ukukuphazamisa wangibonela ukuthi ukhathele yabona nje lapho wangiqala lapho okay ngoba phela ngangitshela ukuthi ngizwale kasisi mhlawumbe ngihlala 2 days sengiyabuya-ke sengizospenda na mhlawumbe naye ku-whole night hhayi ngikutshena ukuthi bafo angigcinanga lutho alelethi hhayi thenga wena ungithengele i-rock ungithengele nje yonke nje isethi khululeka hawu ngokuthenga yonke into awu phela manje kufinyisike hayi ngakhohlwa ngalala futhi silele kanje sobabili kasho kathi lo muntu wesifazane uyangibhanisha ne yilapho-ke nje ukungihlukumeza mfethu ifoni nje wayithatha wayiphika uyabona nje mfethu wenza yonke leyo alahadi nje leyo kodwa-ke ya ngayikhipha futhi ngathi hhayi angiyikhiphe kuyena ngayikhipha kanjalo kwamanje siyabonana nje kuyilo sawuno yena usahlala emgwaqweni namanje. Okay, umbuzo wokugcina manje sesizovala yini eyakususa eThekwini manje ngoba usuphanda ngala bafo into engisuse eThekwini ubafo angithi besilapha emakethe siphante emakethe ubafo shoot lezi zinto lezi zama 28 no 26 ubafo uyi26 lo ngithi ukhazini lo ngithi wafika esemdala lo wangibuyisa eBhulu loyo ubesiboshwa-ke lo uboshiwe wenzile amacala so lapha edrobheni besiphanta naye sobabili sazi ukuthi wasamawele naye so axabane nomfana umfana bexabana naye angithi ubafo uboshiwe usesisebenza lo mfana lo waboshwa 3 weeks uthe bebuya usebuya manje siphamisela iy'thupha manje useshiya inombolo wara utheni useqashiwe wena ngaphakathi wawu mfowethu uqashwa ngo-3 weeks uyale wesibili nje uyohlala u-3 weeks usubuya manje ususitshalona uthole ususebenza wena manje ususiphamisela inombolo ngamkuzi ngithi musukuyenza lento oyenzayo ngoba izokuqhatha lento asethi hhayi kahle wena Sifihle ungangitshela ngoba wazi lutho nawe uyimpatha ngithi ngirazi ngiyimpatha ngoba nawe ile mpatha wena-ke itshena iyazi-ke wena kodwa ayazi lutho hhayi-ke baxabane nobafo-ke bebexabana nobafo lo oboshwe u-3 weeks usebiza ubafo ngempatha ubafo khona umunye umfana sho ukuthi nabe eboshiwe naye eboshiwe wavele lele sehlakalo kade ngisichaza ukuthi waplantwa-ke naye kodwa waba nebhadi wahlala sho kwavuka amanye amacala-ke ama-arrest hhayi-ke kwavuka icala lakhe sho ukuthi elikade engali-athendanga wahlala nje 3 months bewuhlala 3 months lo mfana ubafo aceleke kuyena ukuthi hayi bo usibani bani amqashani ngaphakathi athi omunye hayi bo asimqashanga loyo yindaba athi omunye manje ngibone ngibiza ngempatha engibiza ngenyoni wara engiphamisela u6 athi omunye hayi wendoda umsebenze lowo muntu loyo ngamkhuza ngathi webafo angithi uyazazi ukuthi njengoba ula emgaqweni angithi uyazazi ukuthi usukaphi wathi hey bafo ngiyazi angithi uyazi ukuthi uma ushona nje ubekade egqigqa icala lakho angithi wathi hey bafo ngathi manje usukufuna ukubuyela ejele ngalo mkhufufo lo ngalo mfana ozoyishonela noma nini lo ongafuni ukudla i-treatment ngoba phela uzomgwaza njengoba ethi umgwaze lo uzomgwaza aseyashona umuntu ashone ngesandla sakho kanti ngempela ngiligwenyanga bafo awuphelanga u2 weeks baxabane kubangwani kubangwa ipayipi angithi lapha ekuseni sivuka sikha amadramu sikhelele umama amanzi athi befika umbila kuyahlutshwa laphana sifake emadramini sikha amanzi lawa siyafaka kubangwa ipayipi ubafo uvuka ekuqala lo athathi ipayipi
alibuyisele ngale dramini lakhe. Mm. Kanti uyambuka abuze ukuthi hayi bemfowethu angithi ufica lapho ngikhile yini ungabuza ukuthi ubani olandelayo. Sengiyakutshela ukuthi akukho umuntu olandelayo. Noma usaqhubeka kona nalokho sangibiza ngempatha. Athi omunye hayi vele uyimpatha uzokwenzani. Yabo kuyaxatshanwa ke manje kuseni. Babili ngaphakathi kune security lesithathu. Security hlelapha endlini yalo liyababuka. Hayi asesomunye hayi wawuzela ngikukhombisa ukuthi impatho ba. Bafo khona lento ethi intshumentshu bafo. Ngiyayibona lento angathi like i-screwdriver. Ngiyabona. Yes. Inamadlebe la. Ime kanje. Ubafa akhiphe yona. Akaboni lwangithi. Akhiphe yona ubafo amuthi nti. Athi omunye hawu bafo uyangigwaza. Athi omunye hayi sengikugwazile. Wawa lo shothi wawa kabuhlungu. Ubeka kabuhlungu. Afike lo bhuti lokuyena onezimoto ezifakela umbila la. Imoto oqala ifike ekseni ngo4. Afika mbule yona. Ngishaya imoto ishaya umbila phansi omama bashayela omama phansi. Nangu umfana lapho uhleli lapha. Logwaziwe usekhishiwe la ngaphakathi ngithi baxabanelela ngaphakathi esayithini wakhishwa ngaphakathi mhlambe wangakubekwa lapha esihlahleni. Hawu nami ngisengizovusa omunye intombazane uyisibisana ngosisi wami. Bafo nangu umfowethu lana manje usegwaza umuntu ngithi manje ngenze ngoba lo muntu ngimkhuzile engakayenzi lento manje uthi angenze njani ngizombusa ngizomlokhwana ngizomlapha lo muntu ase cha ngiyakwazisa phela mfowethu uthi ubhuti wakho la usegwaza umuntu hayi dadewethu ayikho into engizoyenza nami hayi ngithi ngidonsa ingubo ngiyalala ayimvula hayi buvuka mfowethu hamba ubone ukuthi ukhona nosizo ongalifakani hayi ngempela sengiyavuka ke manje hayi ke kwakuwumhla ka umhla ka5 6 7 8 9 kwakuyirally eMabhida ne umfana owahlala 7 days esibhedlela kwathi abakuba ngithi bayasabatha kubo abakubo bafika ngolesihle bafika ngesonto bethi bazombheka bezombheka sabhalisa igama lathi sasimazuzu bekufika lapha bamusho ngegama lakhe ebisibongo lo mfana hayi kuthiwa lo mfana loyo yebo impela ubegula kodwa manje ikhozi yayonke lento ukuze ashone akasekho lo muntu ushone ngomgqibelo ekseni so ikhozi yayonke lonto ileli nxeba uphile ngaphakathi yezwa lonto daytime lo mnikazi wezimoto lo oshaya la unamaveni uneveni lakhe ahamba ngalo uyena wemela amthathe amphuthumise esibhedlela eEdington sasamthatha bhuti mhlambe kwaphela 3 hours umuntu uhleli lapha useyibhoshela sekhihliza igwazi ngamakhala nangomlomo usamthatha samuse kuyicishamlilo yabo engine fire lapha eSekweni samusa khona bebemcheka asho ukuthi bangalibona inxeba ngaphakathi engine fire ngoba banemshini nakhona bebemcheka asho ukuthi bangalibona inxeba bathi hayi uthuthukile hayi ke bambiza i-ambulance ifika imthatheke ngoba ekubizwa khona engine fire lapha iyashesha ukufika ambulance imphuthumise eEdington hayi ke so seloko afika akakhulumanga umfana until uze uyashona akakhuluma lo wakithi wabaleka ngalo usuku lesigameko wabuyela kubo ngala ngakonanda ngathi mina aza size kangabalekeli ngala ngaseBhulu ekhaya ngoba phela nasekhaya uyazi eBhulu ngathi naza sizanga zabalekela eBhulu ngoba mina ngizohamba ngomlanda fresh wekhonto engibuzwa yona ngizomkhomba ukuthi ungale ekhaya ngizofona ngibuza ukuthi akayikho usibanibani lapho bekuthi ukhona ngizohamba ngomlanda hayi kusuke lapho ke mfowethu shothi ungala ngasenandelele ebuza ukuthi unjani use right kuthiwa asekho alithulile ugama uthi asekho mina December 15 kunerally eMabhida le kaBabuzungu umsholozi ngangiyodayisa khona ngiyodayisela omunye umama hayi ngidayise intala siye December hayi ngidayisa sethi lo mama mfana wami mina ngicela u2 bodwa ungizongikhesha phela bona u3 abakukuwena uthi umbili ubiza malini lapha angihlangene kodwa mina ngicela imali yo2 ngithi nayi inkinga webafu umbila ngangubiza u15 udayisa umbila dayiseke umbila ngudayise ngibe nebhizi ngudayisa hayi ngikhawunteke la manje ukuthi okay sengifuna ukuhlenga labo R3 ke manje khona ngizohambisa le mali ekheshaphi
hayi ngidle le yami le ngoba la kumele kube 1000 ba u120 ikhwebe ezu120 kube 1500 imali engimele ngibe nayo ngoba la ko12 rand funa ngikhesh up 1244 rand ku12 rand so 1244 suyabala ke shothi mina imali yami la shothi 300 sila 200 and some change hayi ke shothi ke mina ngudle lo 300 lo wami lo oseceleni walabo 3 rand ngizongena ku 1000 kuloku 1200 shothi kusala 1000 hayi vele ngithi 1 + 1 ngithi 2 ngibuye ngale mabhidi ngithi na kulabo sasidayisa nabe mabhidi ngithi nayi beningibonela umama batshala lapho nimtshela ukuthi ngila emabhidi ngisadayisa adlule la azokhesha athathe imali asiyadlulayo hayi ngihlale mina ngithi hayi umuntu uyadlula mhlawumbe uzofika athathe itaxi emakethe imshiye emabhida kanjalo sixhuma ngebhasi seyaleni lo kaSiyenanda haya lutho umuntu koshawo 11 hayibo ebusuku hayi ngiyaqala ke manje ngiyagudla ke manje sengihamba ngako casino ke manje ngihambe ngidayisa lo mbilo u20 ke manje ususele shona phansi epoint ke manje ngiyagudla ikhesh up kumina hayi bengifika lapha epoint bengifika epoint vele kunendawo le lasibhemela khona hayi mfeke ngithi hayi ngikho umoya ngeke qalekile manje ngihlale phansi ngidonsa imali la ngiye nje sengiyiphethe ngesandla ngifike ngithenge ngibuye ngihlale phansi ecele ngonqola yami ngiyibhemele qhubeke nendlela ngami ngidayisa manje sengidayisa u7 rand ke manje umbila ngiyoshona emakethe hayi yini ngifika la kunomfana lo Thuxolani yamqoqela lapha emakethe asethi hayi uthi manje ngikutshena ukuthi uzusize lo mali uzungayidla uyibeke kanjalo usiwe cash up ekseni yazi bafuka usakwabonwa yimina kwathi kusa nje kwakubonwa yimina kwemali phela sengidle sekusela 1000 manje hayi ngacabanga ngathi 1 + 1 kwaku16 December lapho umfana uyangcatshwa ngalolu langa lo egwazobafu uyangcatshwa ngalolu langa hayi ngabamba itaxi emakethe ngathenga amateki kwelinye iphala lawadayisa ayemahle nje la mateki hayi lawo engwaqoyini hawo isibili lawo ayesa fresh ke la mateki ngiwathenge hayi ngibamba itaxi emakethe la ngase Shoprite eza lapha in town ngifela ka Dr Sulumane ngithenga imetadoni ngibamba amateksi usuka la ngeMaritzburg ngisengekhaya ke manje emafama ngithenga umphako engizofika ngubhemela ngalekhaya nayi nemetadoni nansi imetadoni waye impahla enkulu le phela esipho uthenga into yokuyikhipha le mpahla uthenga into uyayithenga cha phela manje ngiyayithenga vele ukuthi ngiyayivalelisa you understand ngoba mhlambe ngithenge engake uthenda ngoba angithi namhlanje vele sengivuke ngabhema vele ngithi namhlanje okay kusasa ngaloku kusasa beyiphela sengidonsa medication yami sengiyayiphuza kwaku 18 December ngangiqala kuyiphuza imedication hayi ngayiphuza ya right ngabe ngifika la ngafica imetadone entsha wangitshela ukuthi hayi imetadone entsha le engahambi namaphilisi le kuyiyona ke le ewushayo arrost ushayo ukhahlelele ubusubuya January sicela ukuthi ubuye January uphass 100 rand ukuthi uyo detoxa ngathi no okay ayikho inkinga kanti ngifika kahle vele ngasekhazi yabuya siyahephena kamakhelwane kamngani wami uthi hayi kuzoba nomcimbanyana mhla ka21 ngathi awuzi right impela ushaya mhla ka21 angisabhemi ngi-right angisaqaleki ngi-right ngabe ngiyoyiqhutshela utshwala lapha kamngani wami ngabe ngiba right ngabe ngiyidayela njengabantu bonke baxeka abanye sinawana abangakhona ngale ngoba mina ngasekhaya isikhona manje lento ndoda usadala ngithi nayi sengi-right bafowethu sengishaphi mina sengimotsha ngisenento yami nje kuphela medication yami angina stress ngoba phela bekwazi wekuseni mina ukusa nje lapha ngasekhaya ubonwa yimina yes hayi sengiyahaja ngiyaphezulu evillage nge-village mhlawumbe ngawuthi usuka kade abekuza lapha in town i-distance kade ngiyami mhlawumbe ngisuka kade abeka ngiyahike ngiza la epha in town ngizothenga lento mhlawumbe ngizothenga u2 noma ngithenga 3 ngife ngibheme yodwa ngigudwe no2 khona lento ethi uyiqaqathi ingane le kubamba nje bafo uvela uquleke abanye abaqulekisa abanye bashonile ngayo kodwa nje uvela ulokheke ushamayisa amabili uso right. Okay so eThekwini ubalekile kahle kahle eThekwini ngihamba nemali kamama so bengithi
njengoba kuleli toho engilenzayo ngisakama ngicela ukubanjelwa noma at least noma 50 rand noma 100 rand ngoba ngibhala u-200 rand a day njalo ngolesithathu ngithe ngicela bangibambele leyo mali mhlawumbe ngibone umama ukuthi ngikhohlisa ngani Yeah. yayibo loo nto. Alright, ayifethu asivayelise sesixoxile isikhathi eside ne. Hhayi-ke Awukhulume la awuvalelise kulabantu laba abala elokhuzaneni ekamereni ababukayo uvalelise kubona. Abantu akade bengibukele ngiyathemba ukuthi mhlawumbe isitori sami sizwakele angazi ukuthi ngingathini anginawo amazwi okulokhuzana ngingachaza ukuthi ngivalelise kodwa but angazi ukuthi ngingachaza ngithini kodwa-ke ngiyathemba ukuthi kuzozwakala ey'ndlebeni kubantu ukuthi kodwa-ke right impilo iyaqhubeka siyaphila. Njengomfethu kade ecelile nje ukuthi ngicela uku-interview-wa angani noma mhlawumbe isitori sami sizwakele kodwa-ke ngiyabonga kuba abangilalelile ne-support bengiyicela nje ukuthi-ke ongakwazi ukuthi angixhase kunempilo engikuyona ngiyacela Iluphi usizo olufunayo? futhi ukuthi ngiyeke lento engiyiphilayo engiyibhemayo mhlawumbe ngithole indawo yokuhlala mhlawumbe nomsebenzi ngisebenze ngiyikhiphe ibhizi ngoba lento idinga ukuthi ngoba kahle kahle lento isemqondweni wethu yezwa loo nto lento i-arosto umqondo wakho ukucabanga kwakho kodwa manje bengase ngilithole lolo sizo ngingakwazi ukuthi ngiyikhiphe ibhizi ngingakwazi ukuthi ngiphume kule nkinga engikuyona. Umuphi umuntu omkhumbulayo ku-TV obethi mayenze ukhumbula second Robert Marawa ethi uRobert Marawa ubethi qhumshelele. Yes. Umuphi omkhumbulayo omunye obevalelisa awuvalelise njengomuntu owakwambona ku-TV bese usho le into ecishe efane nale yade ngisho yaRobert Marawa. Mhlawumbe ubani umuntu engibade ngimkhumbula Awukwazi i-TV. cha bengiyibuka mfethu i-TV Oyethi ngimthanda nonke emakhaya something like that ufuna ukubona ukuthi wasebenza ku-TV ngakhuluma kanjani. ya ngiyamkhumbula uRobert Malawi ethi ngimthanda nonke emakhaya qumshelele nanokuthi khona le Albert Lebe yethi chaka chaka cha yayibona lezi ebhola yes so nje mfethu kuningi nje engakubala. Alright good asivale mfethu. Okay bafo Alright thank you. thank you. Sure.